Bos Yasin enggak tuh joget. Hiji deui ka dieu Bu Haji. Bos Yasin, Bos Yasin. Oh teh nyai. Seakan ragaku hangus terbakar, begitu besar. Bu Nyai aya Bu Nyai. Tak akan mampu ku sirami. Sengaja kau kirimkan undangan, apakah hanya terbiasa? Begitu besar yang akan Nah jadi puspita kieu ieu teh. apa salahku? Tania dari Juru ya saya Miss Jona, Miss Jona. jangan kalah, joget joget, joget dah, joget dah. Hiji. Bos Yasin ayo. Bu Haji Nyai, Bu Haji Nyai, nu paling mana Bu Haji? Ayo teteh, kesing diudang kadinya sok. Sok abi, Bu abi diudang kadi. Sengaja kau kirimkan undangan, ataukah hanya perhiasan? Adakah alasan yang Hiji, nya padahal mau kumaha saya we. apa salahku? Apa dosaku? Hingga kau tega menyakitiku. Kau selalu ku puja-puja, namamu terukir indah. Indah dunia. Sabot aku Bu Haji. Bisa desa cakep. Assalamualaikum Bu Haji, ayaan Bu Haji ngodok hiji. Bukan cara menyesal lalu kesepian kita jadi teras. Bos Asep, Astagfirullahaladzim ya Allah. Bos Budi, Bos Yani, Hiji, mama ayaan, mama mau saya sabutan Mama Haji. sama Bos Ferry. Oh Bos Yasin, cenah Bos Yasin, mabur Bos Yasin kan.